guys, guys, pero akong kuan guys, wow, yummy. Kung ano, guys, kata guys, ako kata kaon ta guys, mga unta karon guys, manmig guys. Na guys no, kung sudaan gayon. Ito na sudaan. Taka na. Yummy ko sudaan guys. Nagtangkong itlog. Bang ta guys, bang ta guys. Mau ni kaon maayo guys, kaon sa buang guys. Nakabuhi sa aquarium guys. Okay, guys. Ito na pan. Kainit sa kanon guys. Dili madagain kasi nang guys. Jesus. Grabe. Kauna guys. Ito ng pantula guys.
Miya sa kawan ako guys. So, kita ka guys. Gigutom lagi ko guys. Gigutom na. O, dire ka lang guys. Salamat sa supporter sa noodles ug itlog ni Ma'am Eileen. Salamat sa inyong supporter ug hasta sa noodles sa. Salamat hasta alubat yung tangkong. Salamat sa support ni Ma'am. Thank you Ma'am. Dire lang.